سلام، اخبار آزادی را من مومین احمدی برندگی میکنم. امروز 27 دکبر است. محتوای برنامه چنین است: پناهندگان افغان در تاجیکستان از قرار طالبان که کار و تحصیل برای زنان را منع کردند ناراحتند. از طالب میگم طالب، وقتی اگر خانمت مریض میشه پیش کی میبریش؟ پس از گزارش رادیو آزادی، مقامات کولاب ساحل‌های دیوانه‌سای را تحکیم بخشیدند. باران و سیل نوبتی نشان خواهد داد که تا چه حدی. بعضی مهاجران تاجیک هم از جنگ اوکراین فرار کردند و هم ماشین‌هایشان را به تاجیکستان آوردند تا بیکار نگردند. قیین است پروس دیگه. ما هم 3-4 روز آمدیم ده. برنامه را با گزارشی از واکنش دختران پناهنده افغانستانی در تاجیکستان به تصمیم اخیر طالبان شروع میکنیم. طالبان تحصیل و کار زنان و دختران را در افغانستان منع کردند. این تصمیم واکنش‌های زیاد را در دنیا به میان آورد. در تاجیکستان هم این خبر را به درد قبول کردند. مهاجران افغانستانی میگویند از تحصیل محروم کردن دختران یک اقدام ضد دینی و ضد افغانی است. همکارانم مولا رجب یوسفی و امیر صایف در همین باره گزارش آماده نمودند. تمکین مهراب‌الدین دانشجوی سال 4 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است. این شب و روز دوستانش در افغانستان با هوس به او می‌نگرند، چون تمکین از امکان برخوردار است که دختران در افغانستان از آن محروم شدند. تمکین خبری از تحصیل محروم شدن دختران افغان را با درد قبول کرده است. من خیلی گریه کردم، خیلی زیاد. خواهرای من اونجا هستن، همه جوانانی که به من خیلی نزدیک هستن. خبری منع دختران افغان از تحصیل دانشگاه مهاجران افغان مقیم تاجیکستان را بهت زده کرده است. اکثر آنها یک نظر دارند که آینده افغانستان را بدون زنان تصور کردن ناممکن است. از طالب میگم طالب، وقتی اگر خانمت مریض میشه پیش کی میبریش؟ فرزندت اگر مریض میشه، دخترت مریض میشه، یک خانم اگر دکتر نباشه خانمت کی دوا میکنه؟ وزارت معارف طالبان هفته گذشته از مکتب‌های عالی افغانستان خواست تا تصمیم بعدی دختران را به درس‌ها راه ندهند. همچنین این گروه حاکم در افغانستان فعالیت زنان را در تشکیلات‌های غیر دولتی هم منع کرد. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، تحصیل دختران از صنف 6 و بالا و کار زنان در اداره‌های دولتی هم منع شده بود. این تصمیم‌های طالبان به خصوص منع دانشجو دختران افغان از تحصیل انتقاد زیاد را در داخل و خارج افغانستان به میان آورد، اما پاسخ طالبان به معترضان چنین بود: آبپاش دادن طالبان به روی همه معترضین این از ترسشان فقط. نمایندگان طالبان تا حال پررو نگفتند که هدفشان از جاری کردن محدودیت‌های پیهم برای زنان و دختران چیست. برخی مهاجران افغانستانی در تاجیکستان بر این نظرند که طالبان از زنان به عنوان وسیله رسیدن به هدفهایشان استفاده می‌کنند، به خصوص اینکه با گذشت 1.5 سال تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. گزارش را در شکل مفصل در سامانه رادیو آزادی بخوانید و تماشا کنید. گزارش دیگری از نگرانی ساکنان کولاب داریم که در ساحل رود دیوانه‌سای زندگی می‌کنند. این جوی آب ندارد، ولی هنگام بارانگری به حد پر از آب می شود که خانه های مردم را خراب می کند. حکومت کولاب گفته است که ساحل این رود را برای جلوگیری از خطر می بندد. ساکنان می گویند کار ساحل بندی نمایشی است و ترس دارند که دوباره طریق دیوانه‌سای سیل می آید و خانه هایشان را خراب می کند. واکنش حکومت به ساکنان را در گزارش محمود جان رحمتزاده تماشا کنید. نوار ساحل بندی در رود موسمی دیوانه‌سای را حکومت کولاب نشر کرده است. مکانی که در نوار دیده می شود کارش 1 ماه پیش به آخر رسیده بود. نوار پس از یک گزارش رادیو آزادی نشر شد که در آن از کار بی‌صفت و شکایت مردم گفته شده بود. بعد از واقعه آمدن دیدن چی در کار؟ این کارا را پیش از واقعه کردن در کار، با بیاین ببینن، یگم چوره ببینن. دیوانه‌سای اصلا جوی بیاب است و تنها در بارانگری ها از آن آب جاری می شود. روز 8 نوامبر این سال پس از باران سخت از طریق این رود سیل آمد. سیلی که به گفته ساکنان کار بی‌صفت در دیوانه‌سای را آشکار کرد. سمنتی ساحل را شسته، ارماتورهای پایانی ساحل را به بیرون برآورده بود.
радиои озодӣ рӯзи 13 декабр аз соҳил мустаҳкамкунии Девонасой дар шаҳри Кӯлоб гузориш дода буд. дар он гузориш гуфта шуда буд ки дар як борони тирамоҳӣ ва омадани сел аллакай битони таги ин сойро шуста ва арматурҳои онро ба берун баровардааст. дақиқан 3 рӯз баъд ҳукумати шаҳри Кӯлоб чанд акс ва навор дар саҳифаи фейсбукии худ нашр карда ва аз корҳои созандагӣ қисса карда буд. аммо дақиқан нагуфта буд ки онҳо дар ин сой дуюм бора соҳил мустаҳкамкуниро анҷом медиҳанд. ҳоло симҳои хос барои соҳилбандӣ ки намоён буданд дар бозсозии нав нонамоён шудаанд. сокинон мегӯянд бо нонамоён шудани симҳо дигар кори соҳилбандӣ анҷом ёфт. наворҳои ҳукумати шаҳрро онҳо саҳнасозӣ шуда меноманд. замони сабти навор кормандони ҳукумати Кӯлоб аз сокинон хостаанд дигар дар ин бора ба радиои озодӣ гап назананд. ба бархе ҳамсуҳбатони радиои озодӣ гуфтанд дар навор ба онҳо гапи дигар гӯянд ва гуфтаҳои қаблияшонро инкор кунанд. Набӣ Бобоев сокини маҳаллӣ ки он замон аз хатар мегуфт дигар нахост ба мо суҳбат кунад. дар суҳбати пеш ӯ шикоят дошт. اوس رفت اینا پیشم محکم کرد اونم زبور رفت برای اینمی خیلی خوبه اینم خوز خوبه یکی میره اون چوره ندیدم من نمیدونم. در شهر کلوب همسالات دهها ساکن از سیل زیان میبینند. حکومت کشور به خاطر پیشگیری از این وضع برای ساحلبندی مبلغ داده است. ساکنان میگویند اگر حکومت با مبلغ چند میلیون سومانی ساحل‌های خطرناک را درست کنند آنگاه از زیان صدها میلیون سومانی به ساکنان پیشگیری خواهد شد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. یک سازمان دولتی روسیه گفته است که 95% ساکنان تاجیکستان به این کشور نظر نیک دارند. ادعایی که نه همه در تاجیکستان با آن راضی هستند. از جمله مهاجران سابقه که از روسیه اخراج شدند میگویند در روسیه نسبت به آنها رفتاری درست نداشتند. کارشناسان نیز به این نظرپرسی سازمان دولتی روسیه نظر دیگر دارند. علیشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین در این باره گزارش تهیه کردند. Россотрудничество. Як идораи давлатии Русия пажӯҳиши худро дар мавриди муайян кардани маҳбубияти Русия дар миёни сокинони кишварҳои гуногун натиҷагирӣ кардааст. тибқи ин пажӯҳиш 95% пурсидашудаҳо дар Тоҷикистон гуфтанд нисбати Русия назари нек доранд. коршинос Абдумалик Қодиров ки ба натиҷаҳои пажӯҳиш шинос шудааст мегӯяд ҳарчанд он воқеиятҳое дорад вале савол барангез аст. метавонем ба натиҷаҳои он бо шубҳа нигоҳ кунем чун бахусус дар шароити имрӯза ниҳодҳои давлатии Русия ҳарчи зиёд ба тарғиби сиёсати имрӯзаи Владимир Путин даст задаанд ки барои нигоҳ доштани аудиторияи худ барои нигоҳ доштани имиҷи худ дар дохили Русия ба ҳар гуна тақаллубкорӣ ҳам даст мезананд. ба назари Сайфулло Сафаров коршиноси масоили сиёсӣ назари неки тоҷикистониҳо ба Русия сабабҳои гуногун дорад. алоқамандии мардуми тоҷик бо Русия аз давраи шӯравӣ боқӣ мондааст, яъне сабаби таърихӣ дорад. дуввум сабаби дигараш он аст ки муҳоҷирони меҳнатии мо дар он ҷо хеле зиёд ҳастанд ва онҳо омаду рафт доранд. қисми зиёдаш аллакай ба Тоҷикистон баргаштанд ва онҳо аз халқи рус, аз онҳое ки ба онҳо кор доданд, зиндагӣ доданд, дар як вақти душвори зиндагиашон миннатдор ҳастанд. анҷоми чунин пажӯҳиш дар ҳолест ки аз ҳамлаи Русия ба Украина бештар аз 9 моҳ мегузарад. баъд аз шурӯи ҷанг дар Украина як қисми мардуми Тоҷикистон, як қишри бедори тоҷик ақидаи худаша нисбат ба сиёсати Русия тағйир дод ва онҳое ки воқеан ҳам эҳсос карданд ки ҳукумати имрӯзаи Русия сиёсати нодуруст мебарад бахусус дар муқобили Украина ва кишварҳои дигари пасошӯравӣ.
сокинон дар кӯчаҳои душанбе дар бораи русия назарҳои гуногун доранд. ман нисбати русия назари нек дорам. аз русия ба мо кӯмак мерасад. хишовандони ман дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. Очень назар дорум, ада маъқул не Россия. Нав якум ба омадагӣ худо. Вообще мада маъқул не. Шаҳри худо мастар. Нейтральное отношение. ман нисбати русия бетараф ҳастам, чун маро бо ин кишвар пайвандие нест. Так что мне без разницы. рафта омадан бачаҳо кор кардаша рафта. ҳам бачаҳо худашон айбдора бисёриш. бе документ мегардад, ман мехапад. Документ офиса чӣ намегӯяд. русия як манбаи асосии даромади хонаводаҳои тоҷик ба ҳисоб меравад. мақомоти кишвар мегӯяд беш аз 600 000 шаҳрванд дар муҳоҷират ҳастанд, вале мақомоти русия адади онҳоро беш аз 1 миллион нафар медонанд. созмони давлати русия дар ҳоле аз муҳаббати тоҷикон ба русия хулоса кардааст ки ҳазорон шаҳрванди ин кишвар аз он ҷо ба тоҷикистон фирор намуданд. фирори русҳо ва тоҷикони муқими русия пас аз он оғоз шуд ки сафарбарии ҷузъӣ ба артиши ин кишвар сар шуд. онҳо на танҳо худ балки бархе бо дороиҳои худ аз ҷумла мошинҳои сабукравашон ба тоҷикистон омаданд. ҳамкоронам Барод Юсуфӣ ва Сарвинози Рӯҳулло дар ин бора гузориш таҳия карданд. дар хиёбонҳои душанбе ва дигар роҳҳои минтақаҳои тоҷикистон мушоҳида кардани мошинҳо бо рақамҳои қайди давлатии русия ба як чизи маъмулӣ табдил шудааст. дар чанд моҳи ахир шумораи онҳо хеле афзоиш ёфтааст. соҳибони онҳо аксаран тоҷиконанд ки бо мошинҳои хусусии худ аз русия ба тоҷикистон омадаанд. қиин нест парос дига. мо ҳам се чор рӯз омадем да. шумо кай омада будед? чанд қаш 10 рӯз шид на. зоҳиран аксари онҳое ки бо мошинҳои қайди давлатии русия ба тоҷикистон омаданд тоҷикистонианд ва душаҳрвандӣ доранд. онҳо пас аз эълон шудани басеҷ ё мобилизатсия ба артиши русия ба ватани падарии худ баргаштаанд. набудам. ҳозир бисёр шудааст. барои он ки хайкум шояд аз рӯи мобилизатсия бисёр омада шуда бошад ё шояд аз рӯи ягон воқеаҳои дигар бошад. беҳад бисёр мекунад. бархе соҳибони мошинҳои дорои рақамҳои қайди давлатии русия дар кӯчаҳои душанбе мусофиркашонӣ мекунанд. баъзее аз онҳо корҳои дигарро анҷом медиҳанд, вале аксари кулли онҳо намехоҳанд дар рӯбарӯи наворгир суҳбат кунанд. аммо дар суҳбатҳои бидуни навор бештари онҳо таъид карданд ки ба хотири сарнавишти норӯшанашон дар русия ва ба ҷанг дар украина басеҷ нашудан ба тоҷикистон омаданд. омадагӣ мо ҳам як моҳ зиёдтар мешавад. нақша доштем ки ростӣ мо биёему паст гардем, баъд аз соли нав бинем ки чӣ мешавад, баъд бо нақша бигирем ки ростӣ паст рафтан дар кор ҳатман вазъиятро мебинем. дар хадамоти гумруки тоҷикистон гуфтанд ҳоло омори дақиқи вуруди мошинҳо бо қайди давлатии русияро рӯйдаст надоранд ва барои ҷамъоварии маълумоти аниқ муддати муайян зарур аст. вале ин ниҳод ҳамзамон гуфт ки бар асоси қонунҳои тоҷикистон мошинҳо бо рақамҳои қайди давлатии хориҷӣ пас аз вуруд ҳаққи то 15 рӯз дар дохили кишвар без сабти ном монданро доранд. баъдан бояд сабти ном ва ё аз марзи тоҷикистон хориҷ шаванд. тибқи оморҳо дар русия бештар аз 1 миллион тоҷикистониҳо кору зиндагӣ мекунанд ки қисмате аз онҳо душаҳрвандӣ доранд. тибқи қонуни ахири басеҷ дар русия ин теъдод шаҳрвандони тоҷикистон метавонанд басеҷ ва ба ҷанг дар украина фиристода шаванд. раис ҷумҳури қирғизистон дар охири ҳафтаи гузашта гуфтааст таъину нишонагузории сарҳадро бо тоҷикистон то моҳи майи соли 2023 ба поён хоҳад расонд. аммо нагуфтааст чӣ гуна. содир ҷаборов дар моҳи ноябр эълон карда буд ки дар масъалаи таъину аломатгузории марз бо душанбе созиши пешакӣ ҳосил шудааст. барнома ба поён расид, вале нашри хабарҳо бо аксу видео ҳар соат дар сомонаи радиозодӣ ва дар саҳифаҳои радиозодӣ дар фейсбук, инстаграм, твиттеру телеграм ва тиктоку одноклассники идома дорад. хубу хушу комгор. худо нигаҳдор.